Рамадан айында Кыргыз комьюнити центр ооз аштыраттыр. Ошол жака келдим. Кирип келгенде эле ушундай жашнакай оформление кылып коюптур. Кыргыз комьюнити центр өтө чоң. Анан кирип келсең эле бул жерде өтө чоң залын оборудовать этип коюптур. 150 кишиге ооз аштырганга. Бул чуркап жүргөн кыздардын баары волонтер, өздөрүнүн ыктыяры менен волонтерлук кылып, ушундай тамактарды жасап келип, ар бирөө бөлүшүп алып, самсы, чакчак, могу жерде салат экен, оливье, фунчоза, дагы бир салат. Андан кийин бул жерде фруктылар, сок, суу, ушул столдо көрүп аткан нерселердин баарын ушул кыздар деген жасап, анан ушул ооз аштырганга даярдап жатышат. Эшикте болсо еще экинчиге дагы тамак даярдалаптыр. Ошол тамакты дагы барып азыр көрөбүз. Ар дайым ачык. Байке, сүрөт тартып Байке. Алишер Байке, сүрөттөрдү кийинчерээк тарталы суранчы. Сизден чоң суранчы. Азыр көңүлүңүздөрдү бул жакка буруп коелу программабыз. Андан кийин сүрөттөрдү буйрса улантырабыз Байке. Сүрөткө түшүп аласыз. Чоң рахмат. Тамак жейбиз. Бардığınızdan tutan orozumuza kavulgan olsun. Uşul orozumuza eğne жақсы tutkanızlar bana kavul olsun. Kömürlandığımızı aytmak istiyoruz. Kırgız komünitesiyle hoş geldinizler. Özünüzde bilgендей orozumuza ayağına жетip kaldı. Bugün Kırgız komünitesinde biz ulaştırgan Бұлда Тамирлан айтып кетті, Кыргыз коммунистері бойынша biraz айтып кетеліміз. Жаңы келген сөздер бар екен, ошолорго biraz айта кеттік. Бүгүн деген негизи Кыргыз комьюнити центр 2 жыл болуптур. Бул имаратты сатып алганына, ошол имаратты сатып алганын айтып, анан кийин ошо 2 жылдын аралыгында кандай иш-чараларды жасап аткандарын айтып, видео кылыштыр. Ошол видеого дагы көңүл буруп коюңуздар. Bu yaşadı taza joldu tanda, mümkünçülük gelir tabir canla. Özümde ve bu önünde büyüyüm, emgegimdin elim üçün arına. Жалғылыма қарап күчің барына, чоң жарыштан сапарымдан қалма. Жашоодогу жеңиш ошол экен, айлангана тийсе ар бир жанга. Өкүн бөлө өкүнүшкө кайра. Bulucular ayrılmadan yerine öz götüsün gelecekti birisi. Öz öküsün canı gündün bilsin. Adamlarga ülgü olur daim. Yaşadısı gelgendeysin yürüsün. Ökün böyle ökün işki kayra. Kul duynağa verilip bayramda. Artık üçme yaşap kılımlarga. Bulucular ayrılmadan yerine öz götüsün gelecekti birisi. Öz öküsün canı gündün bilsin. Adamlarga ülgüm olup daim. Yaşadısı gelgendeysin yürüsün. Ökün böyle ökün işki kayra.
Bizi öyle dostalarımızın ki belli. Assalamu Yetpey turular. Akça veretken olacaktan iyi. Peki. Düşünüyoruz, tamamen aşk olsun. Kaybetler, tartıştık. Yerimizde ben sanatı uzak vereyim. Ama biraz tövbeğinden gidiyoruz. Tövbeğinden vereyim, tokanları. Ekip olmak, boş koymak. Hadılan Mirbek Bayge Bay. 30 gündük oroza ayında. Uşul görükümdü, uşul yazında. Tamsızdadınız sok menen, bizici vatkan çileylerdim baygamalı tergen kurbaydı. Asmanda cıldı siyah, canıp timele çılığa uygan valdaysız. İyili ösken taldaysız. Timele surayılday sunalgan, su çılıktay buralgan. Yayma çaçı çuvalgan, yaştayınday buralgan. Ecekim voleybol oynasa bir çınavız kumardan. Borostoy giyingen, botodoy beyin yilgen. Çiğdey kaşı çiğilgen. Voleybolda oynasa timile çiğdey yilgen. Kadıda yalvarken. Ben tarta vermey mundaydı. Baltarın kısmat kılışsa apanın tarbiyasından turbaydı. Bilgis kızmat kılsa gel atanın tarbiyasından Kaza canlı tanla, gülgüncülük geyletar bir canda.